الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيد الأولين والآخرين وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga pananggungan ha ang Islam, alhamdulillah yari naisap kita niyo hajaman na to ini parusukuan sin Ma'hadus Sunnah biyag na Quran sinamukalim na to Sheikh Dade Ukpimya. Alhamdulillah waktu ini yari in faculty sin Ma'hadus Sunnah Sheikh Zanzibar Jamahali amuin kiatag na anya nakato in pangadyan dahing hakitab al-kabair awiyayaon insyaallah ganapan niya na isab kato taniw waktu ini amuin kiayutod niya ring hapanagnaan in mga dusa rakula amin mapatot paghalian sinamok pahamok dahing kato taniw insyaallah subhanahu wa ta'ala waktu ini yan na sinagi na ganapan niya kato taniw in pangadyan sarta panghimati kato taning tataan itong palpo in guru na tungkulya mayroon na rukayang dangkan Sheikh Zanzibar Jamahali fal yatafaddal fadilatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد mga tay manghud na muhaagam Islam mattanto ni Allah subhanahu wa ta'ala nagfarman ng sin Quranul Karim in tajtanibu kaba'ira al-ithma ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Kulang maglabi in makna lang sin Allah Ta'ala apabila niyo kaaniban in mga dosa kabair, mga dosa rakula amo in pianglangan kaniyo sinsara sin agama Islam kiparatun namu lang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in fardusahan niyo iban pasurun namu kamu pasusuran amo in susuran mulia. Dan di ayat ini diitaan kita nyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala bangkitan nyo mabaya makiparat in fardusahan sin kita nyo subaitan nyo aniban subaitan nyo layuan in pagtawawon kabairuz zunub amo in mga dosa rakula bang nato na hinangin ini insyaallah ta'ala in mga paradusahan duwaing dayang kabair makiparat sin amal ibadat sin kita nyo kiparatun sin Allah subhanahu wa ta'ala iban pasurun kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala mattu palawam sin surga niya nalilay na to hapangadjian lima bay indayang hapanagnaan sampay pahikahang putagupat do sa rakul apa Allah subhanahu wa ta'ala habihawin insyaallah ta'ala ganapan na to in pangadyan amo in pangadyan al-khamisatu asyar pangadyan hikahangpo taglima do sa rakula pa Allah subhanahu wa ta'ala in ini laong ni Imam Az-Zahabi al-firaru min az-zahfi amo in tumaykod dayang hapagbunuan bang naon in pagbuno si Muslim iban sin kafir Muslim iban sin sila satro sin agama Islam mawajib tiap-tiap Muslim na kahadir na pagbunuan in subay niya subay niya pahukuton in panindog niya di siya magtali mamakoy di siya magtali sumurinder sabi niya to ikay na sin agama ikay na sin tumpukan ikay na sin mga sila mujahidin mawajib in subay niya pahukuton in panindog niya in inireng ha mga dosa rakul apa Allah subhanahu wa ta'ala apabila siya timaykod di siya umatu ha mga tao mabuong siya agama Islam daw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ijtanibus sab'ul mubiqat ani biniyo in pito dosa rakul apa Allah subhanahu wa ta'ala law sin mga sila kasahabatan
Wama hunna ya Rasulullah. Kuno naman yatto ya Rasulullah, mga dosa rakula papaaliman yatto. Law sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyirku billah, impanagnaan pagsyirik pa Allah Ta'ala. In sumunod siyabot niya as-sihru, pagsihir. Ini katu siyabot niya katlun nafsur lati haramallahu illa bilhaq. Amuin pagpatay ginhawa, amuin pagpatay barnyawa, pagpatay manusia, amuin piyanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bat maring kan hakapatut. In sumunod siyabot, wa aklu riba, pagkaon sin usaha dayng haganda riba. In sumunod siyabot, wa aklu malil yatim, pagkaon sin pangalta sin mga sila anak ilu. Ini kaunum, wati wala yawmuz zuhfi, amuin tumaykod haadlaw hawaktu pagbunuan. Inhi kapituray nga mga salagbu-lagbu sa Allah Ta'ala. Wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, amuin tumahon imbabai bariman, babae nagpaparihala singgin hawabaran niya, sakali tuhumahon siya magzina, inyat turay nga mga salagbu-lagbu sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyahid din diya hadis ini mga tay manghud na muhakam Islam, in panay kuri atawakan pamakoy hawak to pagbunuan, in inireng ha mga salagbu-lagbu sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lang Ibnu Abbas radiyallahu ta'ala anhu, hawak tuman timurunin ayat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, iyakum minkum ishruna sabiran yaghlibu mi'atain. Banging kaaunan sin kamu hapagbunuan, kamu mga mujahidin, banging kaaunan nyo kauhaan, umato kamu 200, makaraog kamu harwang gatos. Hati niya inambuk tao, umato siya hangku. Fakatab-Allahu alaihim an la yafirra ishruna min mi'atain. Dahil hindi hay ni piawajib kan na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, in kawaan tawri, in kawaan sila, kawaan mujahidin hapagbunuan, subay nila ritay kuran na pabila 200 din ato nila. Maulit timurunin ayat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, piyakuin kawajiban. Law sin Allah Ta'ala, al-ana khaffafa Allahu ankum, habi hayaon ng sin Allah Ta'ala, piyaku na kanyo sin Allah Ta'ala, wa alima anna fikum du'afa, wa alima anna fikum da'afa, iban kaya ingatan sin Allah Ta'ala, inaon dahin kanyo mga malalamma. Faiyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Apabila kaaunan nyo hanggatos, maraog ni 200. Atin niya ang buok umatura kumandua. Dahil diyahin ipiyaku sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung mga sila, yung kawajiban, sin mga sila amoy umatuha katauran, ini di sila papawi sin Allah Ta'ala, bangin kaaunan nila hanggatos, minsan pati mau 200 ato nila. Inya to kay riwayat dahil kan Imam Al-Bukhari. Mga tayo manghud na muhakam Islam, amo yatuin dahil nga mga salagbu-lagbu dosa pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. In sumuno dahil nga mga salagbu-lagbu dosa pa Allah Ta'ala, rasyul imamu ra'iya wa zulmuhu lahum, pagputing sin mga sila kanakuraan harayat nila, iban panganyaya kanila. Imawajib hatiap-tiap na kura, in subay maaunin kaadilan niya ha mga raayat niya. Di niya anyayahon, di niya dupangon, di niya putingan, bang niya hinang inyat to hambuk siya na kura. Alam sing kauman, nakahinang siya sin sa lagbu-lagbu do sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. In pagputing hiniling ha mga liyangan, law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ghasyana falaysa minna, isiyo-siyo nang himuting kamu, bukun lamod day kamu, ay bukun day hapang Hindu, si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In pagkanya yung mga tayo mahud na muhakam Islam, in ini sampay sadya paadlaw kiyamat, law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, az-zulmu zulumatun yawmal qiyamah. In pagkanya anyaya rasya sampay paadlaw kiyamat. In mga kanakuraan, mga tayo mahud na muhakam Islam, si uda nakura ko alam sin kauman, tawakan nakura ko alam sin bay mo. In katanya to dihilan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala mas'uliyah. Dihilan sila hinang, dihilan sila kawajiban.
Law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. In kataan kamu nakura, iban in kataan kamu aun mas'uliyan yung hara ayat niya. Ubusyog patarin hadis, yung mga sila kausuhan, sila in nakura halam simbay nila, ini in sila yatuha adlaw kiamat, pangasubuhan bang uno inji matukan nila halam simbay nila. Ipagputing si mga sila kanakuraan, inipiyanglangan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Law si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ra'in ghasya ra'iyatahu fahuwa finnar. Isiyu inday nga mga nakura, mamuting si hara ayat niya in siya halam sinafinar ka jahannam. Nasabot na to ang pangadyan panagnaan, apabila siyabot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at awakan siyabot sinullahu ta'ala in kakahinang ini kasud palam sinarka, tanda sin in kakahinang dosa ini, dahil ha mga kabairu zunub, dahil ha mga dosa sa lagbu-lagbu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Arawaing hadis lang si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min walin yastariyahu Allahu ra'iyatan falam yahittuha binushihi lam yajid raihatul jannah. Wa irun dayng ha mga kanakuraan, amu indi nila hinangun in kawajiban nila harayat nila, bat malainkan in sila yattu di makahamut minsan na kumahamut sin sulga. Harwaing hadis lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atungod sin mga sila kanakuraan, putingan nila sa ayat nila, lang si Nabi Muhammad, yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi jannah. Apabila iabutan siya sing kamatay, mga sila kanakuraan, iabutan sing kamatay nagpuputing ha mga sila ka mga rakyat nila, lang si Nabi Muhammad, iaramkan la sinullah subhanahu wa ta'ala in surga, bang iaramkan la sinullah ta'ala in surga, wairun paghulaan nila, bat malainkan afinarka jahannam. Harukaing hadis lang si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nasu murru bil ma'ruf wanhaw 'anil munkar. Ya kamu mga manusia, pangdaak kamu tuod pahinang marayaw, iban panglang kamu pahinang mangi. Qabla an tad'u Allah fala yastajibu lakum. Hari pa kamu makapangayo doa pa Allah Ta'ala, amuin hawak tuya undi natay mo sin Allah Ta'ala pangindoan niyo. Wa qabla an tastaghfirullah fala yaghfir lakum. Hari pa kamu makapangayo kaampunan pa Allah Ta'ala, amuin hawak tuya di nampun sin Allah Ta'ala ini pardusahan nyo. Wa inal ahbari minal yahudi war ruhbanu minan nasara. Sabab may talong si Nabi Muhammad, in mga sila kaulamaan sin mga Yahudi, iban sin mga sila kaulamaan sin sila Nasara, lamma taraku al-amr bil ma'ruf, hawak tuman binin nila in pangdaki pahinang marayaw, wan nahyu anil munkar, iban panglangi pahinang mangi, la'anahumullahu ala lisani anbiyaihim summa ammahum al-bala. Hawak tuman in mga sila kanakuraan, hawak tuyattu, hawak tuman binin nila in pangdaki pahinang marayaw, iban panglangi pahinang mangi, na lianat sila sinullah subhanahu wa ta'ala, labay nga hilalaungan sin kanabihan nila, ang pasila piaratungan sinullah subhanahu wa ta'ala bala. Sabab din dito, in pag nakura mga tayo mahud na mga kama Islam, ini kawajiban dakula, labi awla na pahadarat sinullah subhanahu wa ta'ala, in subay nila parihalaun in raayat nila, subay nila parihalaun, di nila laugan, di nila anyayahun, di nila putingan. Law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yarhamullahu man la yarhaman nas. Di kaulungan sinallahu ta'ala yung mga manusia, di sila maulong kapag nila manusia. Yung mga sila kanakuraan amo in mabuntun in pamarinta nila, ini tumbasan sila sinullah subhanahu wa ta'ala, sintutumbasan sa laggu-laggu, hawak tuman maghisab, hawak tu na makiamat in dunya. Law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imamul adil, in mga sila kanakuraan mabuntul, yuzilluhu Allahu fi zillihi yawma la zilla illa zillahu. Pasilungon sila sinullah subhanahu wa ta'ala hadlaw kiamat, amuin haadlaw yaun wairun na kasilungan singkatan manusia, bat malainkan amura kumanin lambung sinullahu ta'ala. Makalamud din dito makasilong in mga sila na kura adil,
amuin mga sila kana Quran mabuntul in pamarinta nila malasa sila ha mga raayat nila. Harukay hadis hawak tuman nagparay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan Muaz ibn Jabal pahula Yaman manghinduy sin pag-agama iban gumanti kaniya sa boyron nakakatuy Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagdaak na siya rin hambuk-hambuk na mga kasahabatan niya ni Muaz ibn Jabal nang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawak tuman hinduan niya sin pag kulik sin zakat nang si Nabi Muhammad iyaka wa karaima amwalihim kabuga kau kumawa sin sarayaw-rayaw pangalta nila at naman ko magkulik zakat ayaw mo piain pinakamangi na rin mga hayop nila sa bangin pini mo pinakamangi ang pangutiok bal pa mga tao miskin nalugin tao miskin bangisab in kawaon mo pinakamalingkat dahil mga hayop nila amoy ating kulikon mo zakat liawakan mo isab sila sa balingkat din pini mo sa PM partangahan ayaw kau tuod gumawa sinsalingkat-lingkat pangalta nila wattaqi da'watal mazlum iban kabuwa kau lang si Nabi Muhammad sin pangindua asim mga sila na anyaya fa innaha laysa bainaha wa bainallahi hijab karena im mga sila na anyaya wayruun haut nila wayruun tampan nila iban sin Allah subhanahu wa ta'ala bimana bagi manusia kialaugan labi awla na kialaugan sin mga sila kana Quran yan niya sin mga nakurain pangalta para harayat bang nangayo doa yung mga manusia kialaugan nila nang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayruun haut niya iban sin Allah subhanahu wa ta'ala hijab wayruun tampan niya nang singkay manan kaulamaan minsan palong niya doa yung agama minsan siya kung muslim mang siya nangayo doa pa Allah subhanahu wa ta'ala pabila mo siya naan niya tayo maunda sin Allah subhanahu wa ta'ala yung panginduan niya yung mga sila yato kana Quran putingan di sila makasud parang sinsulwa law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salasatun la yukallimuhum Allah yawmal qiyamah aw lang si Nabi Muhammad tu di sila dahon nagbisara sin Allah taala adlaw kiyamat nakalamod na ran dituin al malikul kazzab amuin nakura putingan sabab din dito mga tayo mangud na muhakam Islam mga kana Quran subay tuod ibutang nato in pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala mabuga kita nyo pa Allah ta'ala huminang sin pagputing sin pagtakaw sin paganyaya karna ini bang di kapag tawbatan sin mga sila himihinang sin kakahinang ini na nakahinang sila sin dosa kabair subay nila yato pagtawbatan pa Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan hidayatan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala maun mag-ibadat kaniya iban muntul in pag-agama nila iban muntul in pamarinta nila hasupaya dumayaw in raayat hasupaya di naman mahiluhala hasupaya ri naman kasigpitan in mga taymanghud na tuha agama Islam in sumuno dahil mga salago-lago sa Allah ta'ala sabiatu asyar hikahang putagpito do sa rakula Allah ta'ala laung hi Imam Az-Zahabi al-kibru amuin kibir, amuin takabur sakit sin pangatayan. Ini rin mga sakit sin pangatayan sin manusia, mawajib subay nila ubatan, subay nila lawaon in pagtakabur. In pagtakabur, ini lang sin mga ulama salaf, awal zambu asallahu bihi, amunain panagnaan dosa na hinang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amunain kibir, amunain pagtakabur. Sa may tahawak hawak tuman pia panjaris ng Allah subhanahu wa ta'ala in bangsa manusia naraak sin Allah ta'ala in mga sila kamalaikatan in mga sila bangsa jin diaak sila sin Allah subhanahu wa ta'ala sumujud kan Adam in pagsujud yato sujud panglagui hasarayaw-rayaw pia panjaris sin Allah subhanahu wa ta'ala amunay na po na to Adam nang sin Allah subhanahu wa ta'ala wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin hawak tumanong sin Allah subhanahu wa ta'ala namuong kami hamanga sila ka malaikatan in papasujurun sila kan Adam in katan ka malaikatan simujud sila amurain wayruun simujud hi iblis alaihi laknatullah aba di siya mabaya sumujud
wastakbara iban nagtakabbur siya, wa kana minal kafirin, inkaunan niya daig siya mga tauka, daig siya mga kafir. Dahil dihay niya amuin panagnaan maasiyat, panagnaan doon sa Allah subhanahu wa ta'ala, amo na yung pagtakabbur iblis, hawak tuman, piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala, inapo na to Adam, karena di siya mawaya sumujud kan Adam, sabab law niya, inhi Adam piyapan jari ring halupa, in aku piyapan jari ring hakayu, di aku manjari sumujud kaniya. Imama sila takabbur, kaya waita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Di lang si Nabi Muhammad makasud parang sin surga. Inhambuok daing ha mga manusia apabila aun halom sin pangatayan niya kibir. Aun halom sin pangatayan niya takabbur, minsan da kumandiya lagu hanglog. Nabiyarin namang malaguin takabbur halom sin pangatayan si manusia. Mawajib tiap-tiap manusia insuway niya ubatan, isa lagu sakit halom sin pangatayan amo na ipagtakabbur. Law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya riwayat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, in hadis ini kabakan mu ha kitab sahih Syekh Albani. Law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin yaqtalu fi mashyatihi wa yata'azam fi nafsihi illa laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban. Wairun daing hama nga sila kausuhan, amuin mag-abbo sila pamanaw-panaw nila. Iban ang katun nila, lagun nilang ginhawabaran nila, bat malaingkan bang sila yabutan sing kamatay in Allah subhanahu wa ta'ala diurugalan kanila. Haruaing hadis, dahi ka Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, law si Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awal salasatun yadkhulun nar, panagnaan daing hamang atu makasud palam sinafinar ka jahannam. Impanagnaan amirun muslim, amuin mga sila kana kuraan anyaya, wa ghaniyun la yuaddi zakah, iban sim mga sila dayahan di nila ipagtunay in zakat nila, in hikatunya wa faqirun fakhur, iban sim mga sila miskin takabbur. In sila panagnaan lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasurun sin Allah subhanahu wa ta'ala, palam sinafinar ka jahannam, wa na'udzubika wa na'udzubillahi min dhalik. Isunu asaminatu asyara, ikahang kutagwalo dosa syahadatu zur, pag naik saksi hahilalaungan puting. Ini dalaungan puting, apabila kau simaksi haununo parkala, simaksi kau sing kaputingan, inyat turi at tumanjari hasara sin agama Islam. Apabila inilalaungan nga yan puting, sa pamaon dahil nga mga manusia nagkalu, ubos sampay nara sila mong pasara. Naraman pasara, magkakunahan sila saksi. Aon mamaytay, sinikuan niyo nakabis sa bihay ni, inikuan niyo nakahinang bihay ni. Nawang sa pamin, ikaw si Maksi, pakasabunaran niya tuway rungi niya. Adapon, baging siyaksiyan mong hilalaungan puting, inyat tu daing ha mga kabair, daing ha mga salagu-lagu, dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala, surat Ghafir, inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadzab. Inna Allah subhanahu wa ta'ala di siya humidayat, ha mga sila kadzab, ha mga sila amuin putingan. In syahadatu zur, walladhina la yashhaduna zur, in mga sila amo hindi sila magsaksi, sin hilalaungan puting, inyat turing ha mga sifat sinbar iman, daing ha mga sifat simbar iman. Harwaing farman sin Allah ta'ala suratul Hajj, wajtanibu qawla zur, iban ani binyo tuod, in hilalaungan puting. Ani binyo tuod lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, in hilalaungan puting. Daing ha mga biyaita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair, mabaya kakamusuy-suyan kulong si Nabi Muhammad sin sa lagu-lagu dosa. Qalu bala ya Rasulullah, oo niya Rasulullah, baytai kami long si mga sila kasahabatan. Siyabot si Nabi Muhammad, inday nga mga sa lagu-lagu dosa, ala wa qawla zur, bukon kalong yung hilalaungan puting, at tinalamod siya rin ha mga dosa rakula. Wa syahadatu zur, iban sin pag naik saksi,
hahilalaungan puting imawajib at tiap-tiap Muslim insubay siya maghilalaungan sin kasabudnalan di siya magputing iban di siya sumaksi ha mga hilalaungan puting karena bang siya simaksi nakahinang siya sin sa lagu-lagu dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Insumuno at tasiatu asyar ikahang putag siyam dusa rakula pa Allah ta'ala syarbul khamri wa in lam yuskir minhu. Pag-inom sin iinuman day nga alak. Pag-inom alak wa in lam yuskir minhu, minsan kaw ri mahilo pag-inom mo kaniadto. Minsan kaw ri mahilo at inasibuda mahilo ko iban sindi kaw mahilo. Apabila kaw minom siniinuman day nga alak, inyadto nakahinang kaw sin sa lagu-lagu dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Maidah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya kamu mga bariman, ang sinullahu ta'ala mattantu din alak, iban sin pagpanayam hapus, iban pasinduhaing dahin kaniya, to siyabot sinullahu ta'ala, inyat tulong sinullahu ta'ala riz, najis, hinang malumi, min amali syaitan, dahin hakakahinang sin syaitan, fajtanibuhu anibinyo. Dahin di ayat ini, gayit asinullahu ta'ala alak, inyanday nga hakakahinang sin syaitan, inyanday nga hinang malumi, papaaniban sinullahu subhanahu wa ta'ala. Haruay hadis kaya baita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ijtanibul khamra fa innaha ummul khaba'ith. Anibinyo to din alak, karena in alak yan amunayan in inaan sin hinang mangi. Sabab bang kau nakahinang alak, nakainom kau sin inuman day nga alak, ang pakaw na hilo, mataod nin hinang dosa, umanak na siya. Doon na makapagputing na kau, doon na makawisara na kau mangi, doon na makapanglangpas na kau, mataod na in mahinang mumangi, sabab buwayroon na rin doon in akkal mo. Sabab din dito yung pagtawag kanya si Nabi Muhammad ummul khaba'ith. In alak, mga tayo manghud na muhakam Islam, panagnan sin ini agama, panagnan sin Islam, in kaunan sin alak, jari siya inumun. Ubuset to, inut inig, wayron inig bigla, wayron inig nagtuy katan, hindi na to manjari mag-inom alak. Di sadya manjari hawak tuyat to, bang kau sumambahayang, at inapos din nga sambayang manjari ko minum alak. La taqrabus salata wa antum sukara. Ayaw kamu minum alak, banging kaon, ayaw kamu sumambahayang banging kaonan yun ay hilo. At inibang kau puas din nga sambahayang manjari minum. Puas din nga to timurun din ayat sinullahu subhanahu wa ta'ala. Timurun din ayat sinullahu ta'ala, amuin mangla ng langin na hatungod sin pag-inom alak. Lang Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, lamma nazala tahrimul khamri, masya sahaba ba'duhum ila ba'd wa qalu hurrimat al-khamri adlan lisyirk. Hawak tuman timurun ng Ibn Abbas, in ayat sinullahu ta'ala, hatungod sin pangharami sin pag-inom alak, in mga sila kasahabatan, miyanaw ring hambuk na may taisin in ayat sinullahu ta'ala, hatungod sin pag-inom alak, timurun na, in panglangi kaniya. Langhi Abdullah ibn Amru, al-khamru akbarul kabair. In alak lang niya siya na inday nga mga salagu-lagu dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may tay katutan nyo hatungod sin pag-inom alak. Nang si Nabi Muhammad, kullu muskirin khamrun, in kataan sin makahilo inyat tu alak. Wa kullu khamrin haramun, iban in kataan alak inyat tu haram. Wa man syaribal khamra fid dunya wa mat, isiw-siwin minum alak dan di dunya ubus yabutan sin kamatay. Walam yatub minha, iban wayron siya nakapagtawat ng hatu. Wa huwa yudminuha lam yashrabha fil akhirah. Law si Nabi Muhammad, ini inyat tulong niya madamin ko, di siya makainom alak kaadlaw akhirat. At inay mga sila magiinom alak din di dunya ini,
wayroon na pag-asa nila makainom pa sila sin iinuman alak dayon dito haadlaw akhirat. Haadlaw akhirat aun day sab alak dito sain alak dito bukon biya sin alak dayon di ibang kaum minum mahilukaw bukon biya sin alak dayon di baho mga pangaksapi. In alak dayon dito mga tay mangud na mga kami Islam alak ini halom sin surga bangkaw nakainom kaniya dumayaw ini pamaranan mo sampai di nakauhaw magbalik. Demikian ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabda kato tanyo, man syaribal khamra fid dunya yahrimuha fil akhirah. Isiwi minum alak dan di dunya yaram na kana sin Allah subhanahu wa ta'ala in makainom siya alak haadlaw akhirat. Haruing hadis kaya riwayat din kan Nasa'i, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabda, la yadkhul al-jannata aqun wala mudminu khamrin. Dilaw niya makasud sulga imma nga sila simusulang harwa maas nila. Iban damikian imma nga sila adik maginom alak di day sab makasud sulga law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aruing riwayat lang si Nabi Muhammad, salasatun qad haramallahu alaihimul jannah. Tulong si Nabi Muhammad iaram sin Allah subhanahu wa ta'ala kanilang sulga. Impanagnandang hatu mudminul khamri amuin adik maginom alak inhi karwania wal aquli walidayhi iban amuin mga sila simusulang harwa maas nila ini katuni ad-dayyuth indayuth lang si Nabi Muhammad wa huwa alladhi yaqirru su' fi ahlihi amuin magrida siya maghinang kangian in family niya di siya maglang isa naghinang namang inanak asawa niya in sila yatulong si Nabi Muhammad dayyuth di sila makasud palawon sin sulga bat malengkan in paghulaan nila amuna in afinarka jahannam. Aun waktu kiabaiteh Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala law niya annahu hadara inda tilmidin lahu hadaratul wafa. Nakahadir siya hahambuk ding ha mga anak murid aun kiamatayan dahin doon man faja'alahu yulaqinahu syahada walisanuhu la yantiqu biha. Doon man siya maray na siya mawapat yulkin siya at inipapamungon siya sin kalima la ilaha illallah karena imanu siya makapamung siya sin la ilaha illallah lang si Nabi Muhammad man kana akhir kalamu la ilaha illallah dakhala jannah. Isi-ising kaunan sing kahinapusan niya makapamung sa sing kalima la ilaha illallah makasud siya palong sing surga. Doon man inhambuk man siya iya unti utulukin di siya makapamung sin la ilaha illallah sampai nakamataw piyag balik-balikan faqala la aqulaha wa ana bari'un minha. Iwan pagyan niya kulong niya makapamung sindi ya kulong niya mamunghayan sabab di ko yan kabayaan ila ilaha illallah. فخرج الفضيل من عنده وهو يبكي. Gimwa na Fudail sarta iwan pagtangis niya. Summa ra'ahu ba'da mudda fi manamihi. Kuas tinghato tiya kainop Fudail ibn Iyad inambuk manu siya ayaun kita niya halam sing katakainupan niya. Wa huwa yashabu bihi ila an-nar. In kaunan niya ini liaruk niya palom sinarka halam sing katukan niya. Faqala lahu impamung kaniya ya miskin bima za'amta minka al-ma'rifah bima naza'ta minka al-ma'rifah. Iban pagpamung niya may talaw niya naig dinun kay ma'rifah ini may takaway na kapamung sing kalima la ilaha illallah. Isambong sinambok na wapati ni amuin kaya larok palam sinarka alam sing katukan niya. Isambong niya ya ustad kana bi illatun fa'ataitu ba'dal atibba. In kaunan kulong niya aun sakit ko ubus miyat to kulong niya pa mga doktor. Faqala li in agilaw niya kako tashrabu fi kulli sanatin qadhan min al-khamar. Suway kulong niya mag-inom at tiap-tiap tahun minum kau ala. Wa in lam taf'al tabqa bika illatuk. Apabila lang yari mo hinangon inagisin doktor apabila ri mo hinangon di ko mag-inom sin ala kini na di maigin sakit na rin doon kayo mo. Fakuntu ashrabuha fi kulli sanatin li'ajit tadawi. Yung kaunan kulaw niya
pag-inumon kulong niya kahabilang tahun karena yung pag-inom ko sin alak yato inya to pag-ubat ko na inya to ini di na inang sabab sin wayroon niya kiyasud wayroon niya kaya pamung sin kalima la ilaha illallah karena in siya mag-inom alak nauno baha manjari baha biasin hinang sinabuk manusia ini in pag-inom alak inya to mga tay mahod na mga Islam. Minsan pa isin nagbaita kay mo batin alak yan ubat sin sakit mo ayaw tug kuminom. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala nang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Allah subhanahu wa ta'ala siya in nagpaturon sin sakit. Damikyan siya raysab in nagpaturon sin mga ubat. Fala tada'u bil haram ayaw tud kamu mag-ubat sin haram. Hati niya bangaon ubat, bangaon sakit, bukunin sakit yan di nakaubatan. Sabang Tuhan nagpanawag sin sakit, ibtila hama nga sila manusia, damikyan piakaran niya yan, aun na yan ubat niya. Maglawag da kumani manusia bang buku bang uno in ubat niya, sa bang kau nag-ubat sin haram, inyatu law sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di iyatu manjari. Pag inom alak, sibuda nahilo kau atawa kanway kau nahilo, kullu muskirin khamr wa kullu muskirin haram. In katan sin makahilo inyatu alak nung sin Nabi Muhammad iban in katan sin makahilo inyatu haram inyatu hiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yatu mga tay mahud na mga akam Islam subay tuod aniban sin tiap-tiap manusia in pag-inom sin makahilo in pag-inom sin alak lamod na rin dihay ni in pagsiga damikyan bang hiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagpakay kanya hiaram day sab sin Allah ta'ala in pagdagang kanya. In sumuno day nga mga salago-lago do sa Allah subhanahu wa ta'ala al-qammar ini amo na in pagpanayam hapos maawon in pagtuk si manusia doon na ka magtalang tawakan magsugal tawakan magsuntok yung mga manusia biasa na waktu na to bihaon ini suntukin na pakyaw, magtukin manusia. Tumuk na nga sipa ginamuk, tumukin maan sipa hinamuk na nga sipa. Siyusin dumaw keto, namang dumaw ketukan niya makahisya, makasyasin. Yung kakahinang bihat to, kakahinang panayam hapus, dahil nga mga piyanglangan, sinullah subhanahu wa ta'ala, amoy nasabot na to, kaya na Suratul Ma'idah, siwin hukuman niya, sin pag-inom alak, iban sin pagpanayam hapus, inyat tulong sinullah ta'ala, najis, ridsun, dahil hakakahinang si Satan, papaaniban katutan yung sinullah subhanahu wa ta'ala. Daw sinabi na ito Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, atungod sin pagpanayam, inna rijalan yatakhawaduna fi malillahi bigayri haqqin falahumun naru yawmal qiyamah. Matanto din mga sila kausuhan, amoy nag-usaha sin pangalta dahil Allah subhanahu wa ta'ala, sin pangalta sin Allah ta'ala, amuin bukon hakapatut labay deng ha pagpanayam laong sin Nabi Muhammad falahumun naru yawmal qiyamah kasiksaan kanila halam sinafinar ka jahannam dahil dito haadlaw kiamat. Insumuno dahil nga salag-ulag sa Allah subhanahu wa ta'ala al-hadiyatu wa ishrun ikakauhaan tag-isa do sa rakula pa Allah subhanahu wa ta'ala law niya kalful muhsanat amuin pagpanuhuma hama nga sila bariman babae amuin babae nag-iiman pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta piya parihala niya ingin nawabaran niya dahil nga mga hiyaram sinullahu ta'ala labi awla na parkala zina apabila matiyuhuma imano siya bihatto imbabae bihatto tiyuhuma mo siya nagzina sakaling kaunan niya bukun siya magzina sakaling kaunan niya bariman siya bang mutiyuhuma imano siya bihatto nakahinang kau sin sa lagu-lagu do sa Allah subhanahu wa ta'ala. No sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Nur innal ladhina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum adhabun azim. Magtanto din mga sila nanuhumaha mga sila bariman babae amoy tiya parihala nila ingin hawabaran nila tiyuhuma sila sin pagzina innanuhuma kanilayat tulong sinullahu ta'ala lu'inu fid dunya wal akhirah
lianat sila rin di hadunya. Iban demikian lianat sila sinallahu ta'ala rittuha adlaw akhirat. Walahum azabun azim. Iban kasiksaan sa lagu-lagu kanila. Mga sila yato, mga tayo manghud na mga kama Islam, apabila in sila nanuhuma, ubos di sila makapagwa sin saksi, siniham-amok babae yaon ba't nagzina, law sinallahu subhanahu wa ta'ala, والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. Amoy mga sila na nanuhuma babae bariman, di humaril nagzina, mahuli di sila makapagwa upat saksi, fajlidu 80 jaldatan, subay sila lubakun kawalwan lubak. Wala taqbalu lahum syahada abadan, ibandi na tabukun yung pagsaksi nila sa lama-lama. Wa ulaika humul fasiqun. In sila yato nakalamod din hapagtawakun al-fasiqun. Atin yabang wayrong dakiamat tanan may manu siya nagzina, di ko manjari manuhuma kaniya. Bang sa pamakaw nanuhuma, uus di ko makapawa sinupat saksi. Atin niya inupat saksi yato nakakita to sila sinimbabae yaw nagzina, na magbalik maun kay mo in kasiksaan, subay kau lubakan, papalubakan kau sinallahu ta'ala rin dihadun niya kawalwan lubak, iban damikyan makalamod kau daing ha mga lianat sinallahu subhanahu wa ta'ala, daing di naman haadlaw dunya sambay paadlaw akhirat. Indo sa ini, nasabot day sa sinabi Muhammad daing ha mga pitudo sa rakula, amoy papaaniban sinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siabot niya rin dito in pagpanuhuma ha babae amo in bariman, babae piya parihala niya ingin hawa baran niya. In mawajib hatiap-tiap manusia hindi siya mamisara mangya pagkahinya, mawajib kan niya in subay siya mamisara sin bisara hilalaungan marayaw, bang wayroon na hikapamung niya marayaw lang sin Nabi Muhammad in humundong nasadya siya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Isiusiwing kaunan niyo na mamarat saya pa Allah Ta'ala, iban na mamarat saya pa daw akhirat, na mamung siya sin hilalaungan marayaw, bang mayroon na hikapamung niya marayaw in humundong nasadya siya. In sumunod do sa rakula pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, athaniyatu wa ishrun, kakawhaan tagdua, al-gululu min al-ghanima wa min baytil mal. Al-gulul, in gulul, amuin pagkawa sin pangalta, hawak to di mao Muslim hapagbunuan. Muslim bang di mao pagbunuan, ang panagkakawa sila alta daraw kanday nga ato, in pagtawag kanya ganima. In ganima yaon mawajib subay siya hitukbal matto pa amir, subay hirihil matto pa nakura, ubos nakura yato in magbahagi bahagyan in katan nakaanga na pagbunuan. Iban pasin ini duway babahagian niya. Nabang sa pama, nakakat ko pagbunuan, uus nakita man kau darauhan, kiyawa mo, personal, wayron mo di hilmat to panakura, in pagtawag sin pagkawa mo yato ulul, in pagtawag sin pagkawa mo yato ulul, di yat tumanjari hasara sin akama Islam, inyat to, piyang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kumawa ko pangalta personalon mo, minsan pa in kaunan mo nakaagad ko pagbunuan. Ang sinallahu ta'ala surat Al-Imran, wa ma kana lin-nabiyyi ay yaghulla wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah. Bukon lang sinallahu ta'ala in kaunan sin mga sila kanabihan, in magpangawa sila gulul, magpangawa sila munday hakanima. Hisiyo-siyo lang sinallahu ta'ala, in kimawa sin pangalta yatto, ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah. Dumatong matto kaniya in uno-uno na nakawa niya adlaw kiamat. So pama miyakad siya pagbunuan naka siya mga sapi. Adlaw kiamat paksanon niya sapi yatto. Kung siya kima pakawa damikyan paksanon niya. Bang siya kimawa mga bukas uno-uno na adlaw kiamat kakitaan si manusia in siya nagpapaksan sin kiawa niya. May kanin siya yaon mujahid din lihadun niya. May kanin kaunan niya miyakad siya pagbunuan. Sa awak tuman limang nga siya sinsara sinallahu ta'ala, di da siya inipiyon sinallahu subhanahu wa ta'ala, bat malingkan siksaon siya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam hambuk waktu simakat siya pataas sin mimbar,
sarta in kaunan niya namisara siya puas niya na muji pa Allah subhanahu wa ta'ala. Law si Nabi Muhammad, wallahi la ya'khudha ahadan minkum shay'an bighairi haqqihi illa jaa yawmal qiyamati yahmiluhu fala a'rifu rajulan minkum laqiya Allahu yahmilu ba'iran lahu rughaban wa ba'aw baqaratan laha khiwarun aw syatun tay'arun thumma rafa'a yadahu sallallahu alaihi wasallam faqala Allahumma hal ballaghtu. Sapahan ko lang si Nabi Muhammad pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wairun hambuk din kanyo in makakawa siya pangalta habukun kapatut. Bat malainkan haadlaw kiamat paksanun niya in pangalta kiawa niya yato. Paksanun si manusia haadlaw kiamat balungun niya babahun niya in uno-uno na nakawa niya habukun kapatut. Minsan pa in kaaunan niya hapagbunuan, minsan pa in kaaunan niya hapagjiharan apabila kimawa siya sin pangalta. Amo inwairun niya dihil tiyukbal matu panakura, nakahinang siya sin sa lagu-lagu do sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Abdullah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhuma namung siya, kana ala thaqli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqalu lahu, rajulun yuqalu lahu karkara famat. Aw na waktu si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in usok ini, in pingan ni hikarkara, tawakan pagtawawon sa hikarkara. Ikaw na niya nawapat siya. Pagpatay ka niya, lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa finnar. In siya lang si Nabi Muhammad haram sinarka. Yung mga sila kasahabatan, hawak tuman nawapatin, hambuk usugyaw ni karkara. Sarta, piyamong si Nabi Muhammad in siya haram sinarka, fadhahabu yanzuruna ilayhi. Ikaw na niya miyat to sila kang karkara, yatod nila. Liling nila, kita nila bang unin aun hamanu siya, yaun mayta, na iyan si Nabi Muhammad in siya halam sinarka. Fawajadu ibaatun kadghallaha. Pagkita nila aun pangalta, dahil doon hamaran niya, ini nakawa niya pagbunuan. Kiyawa niya pagbunuan, wayroon niya dihil panakura, wayroon niya dihil pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May kaling kaunan niya ini, miyakad siya nagjihad fi sabilillah, sa hawak tuman, nangawa siya sin pangalta, daraukan, wayroon na dihil panakura, iyan na siya si Nabi Muhammad in siya dahing halom sinafinari ka jahannam. In hadis ini hadisun sahih kaya riwayat Imam Al-Bukhari. Demikian Zaid ibn Khalid Al-Juhani anna rajulan ghalla fi ghazwati Khaybar. Matantudlong yan hambuk usog kimawa siya pangalta o pagbunuan dito ha Khaybar. Famtanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam minas salati alaihi. Sarta nawapat man siya nang lang ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumambahayang kaniya. Law si Nabi Muhammad, sallu ala sahibukum fa innahu ghalla fi sabilillah. Sambahayang na kamulong nyaroon ha panahiban niyo yan, karena inkaunan niya kimawa siya pangalta ini fi sabilillah. Qala inawin niya fafatashna mata'ahu. Liawag namin mga pangalta niya, fawajadna fihi kharzan min kharjil yahud ma yusawi dirhamain. Liawag namo sampai kiawakan namo long si mga sila kasahabatan aun nakawa niya pangalta si Yahudi kulang labi in halqa niya 2 dirham. 2 dirham da in halqa sin nakawa niya sa nanglang in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumambahayang kaniya karena in kaunan niya kimawa siya pangalta daraugan dayang hapagbunuan amuin bunu fi sabilillah. Demikian lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In hadis ini kawakan kitabut tahara, kitab Imam Muslim. Lang si Nabi Muhammad, la yaqbalullahu salatu bighairi tahur. Bighairi tuhur. Di tayo sin Allah subhanahu wa ta'ala in sambayang apabila bukun sutsi hati niya wairun ayil niya. Wala sadaqatan min gulul. Iban demikian in sadak kareng gulul di tayo sin Allah subhanahu wa ta'ala inyat tudeng hamanga ini sa lagu-lagu dosa pa Allah subhanahu wa ta'ala. In sumunukan niya thalithatu wa ishrun ikakawaan takto dosa as-sariqa. Amuin pagtakaw pangalta. In pagtakaw in ini dayng hamanga sa lagu-lagu
dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Laung sinallahu ta'ala, suratul Ma'idah, "As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan minallahi wallahu azizun hakim." In sugarul usub, iban sin sugarul babae, laung sinallahu ta'ala, "Faqta'u aydiyahuma." Ini uturiniu in lima nila karua. Ini dosa dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban malawa in pag-iman si manusia bang siya nakahinang sing kakahinang ini. Yang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min." Di mang zina in taong mang zina banging kaunan niya mu'min. "Wala yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min." Iban di manakaw in sugaru la waktu niya nanakaw banging kaunan niya namamarat saya. Walakin at-taubatu ma'ruda, dapat malingkan in pagtawbat si mga sila nakahinang sin dosa zina atawa kan dosa pagtakaw, subay sila magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nakalamuday sab sila dayng ha mga lianat sin Allah subhanahu wa ta'ala pabila sila manakaw. Biya na sin kiyaway tahi Abu Hurairah dayng hadith ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laung sin Nabi Muhammad, "La'ana Allahu as-sariq." Lianat sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga sila amuin mini mananakaw. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ini piyamarintanya atawakan naparagbos niyan hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala hatungod sim mga sila amuin magpanakaw. Laung hiya Aisha radhiyallahu ta'ala anha, "Kanat makhzumiyatun tasta'irul mata." In kaunan sinamok babae makhzumiya, nangawa siya pangalta. Mahuli na rasi ito pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito man siya Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diukum siya si Nabi Muhammad in subay siya uturan 5. Hawak tuman yaun di matong in family niya hi Usama ibn Zaid. Pagdatong man hi Usama ibn Zaid, di ma siya nagmeeting ha Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati niya mangayo siya ini di na pangayoon niya hindi na papauturan 5 in hambok babae. Laung si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan Usama, "Ya Usama, la araka tashfa'u fi haddin min hududillahi ta'ala." Ini laung si Nabi Muhammad, "Ya Usama, di kaulong niya manjari sumafaat sin amuin mga hudud, amuin mga ini punishment sin Allah subhanahu wa ta'ala mga sila nagpakahidang dosa." Summa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mauli ang panamong ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laung si Nabi Muhammad, "Innama halaka man kana qablakum." Mattantud na jul jana yung mga sila nakauna rin kanyo. "Innahum kanu idha sariqa fihim asy-syarif tarakuhu." Sabing kauna si mga sila nakauna pabila manakaw yung mga sila barkanan, yung mga sila kawasahan, pasaran, dinahukumun. "Wa idha sariqa fihim ad-da'if qata'uhu." Apabila manakaw yung mga malamaka nila, yung mga miskin nila, uturan nila 5. Laung si Nabi Muhammad, "Walladhi nafsi biyadihi." Siapa si Nabi Muhammad? "Law anna Fatimah bintu Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Bang laung niya hi Fatimah anak ki Muhammad manakaw siya, uturan kura siya 5. Mahulian pa ni uturan 5 in hambuk makhzumiya, in hambuk babae amuin nangawa sin pangalta. Damikyanin ini hawak tu Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu jima turay sabiin aun nanakaw aun nangawa pangalta naramon panapa Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dahil doon man hiukum hi Umar in subay uturan 5 in nanakaw yaon. Laung sintaon nanakaw bang mga katutangad na pamisara ako mang may tako nakatakaw. Nadihilan siya waktu mamisara sampay nakamisara siya nagin niya laung niya in pagtakaw ko inimukon ko sa ini kabayaan. In ini ring hakadar sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tinagyanta sin Allah ta'ala kako makatakaw ako. Dari mga kulang niya man jari uturan 5. Sabab in pagtakaw ko inikyadar sin Allah ta'ala kako. Unin pamong Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Laung Umar hawak tuwihaon uturan ko in 5 mo. Sabab laung in pag-utod ko sin 5 mo ini in ini daing day sab hakyadar kaku sin Allah subhanahu wa ta'ala daing day sab hagyanta sin Allah ta'ala ang panayuturan 5 in nakatakaw yaon. Insyaallah ta'ala tubtub na rin in pangadyan singkitan nyo ganapan na tuman ha ini susungon adlaw. Insyaallah subhanahu wa ta'ala magsukul kanyo kataan sin panayhug niyo
sin pagdungog mo sin pangadyan takad takaring insyaallah ganapan na man in pangadyan kabairud dzunub sampai matangbos na tuing kitab makawa na tuing kapituan dahil ha mga salaggo-laggo doon pa Allah subhanahu wa ta'ala mahuli itukbar po in pinalaungan kapyak na Quran singkitan nyo rin di ha program ini ni Sheikh Zakaria Muhammad mahuli itukbar po kanya in microphone insyaAllah ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ayatullah in pangadyan matagrang masawa alhamdulillah dahil ang mga lima to ating pusin rasul sampai pa mga kasahabatan niya minway naglipay in hukuman syara amura-murahan adaman singkitan niyo amo hindi na to day sa palipayon in hukuman syara sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya in kita niyo parihara dahil hindi kabuhi na to hadunya ini sampai lumagpak kita niyo pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala lingkat-lingkat pengajian sing kita niyo amoy makatutod aniwan na to hindi ginawaran na to dahil ha mga nagkasabot niya ito insyaallah subhanahu wa ta'ala na manjari pagkaya ito yung mga miyawot na ilwakto iwalik ko rin sa pagul na to magbalik karena nahinang siya sunnat sin nidaul Islam at tiap-tiap aun magdihil pengajian siya rin sabi magkhatam iban doa hari ko kay katakbal kaniya kasampay na mo king kasila sa mga kaliwatan mga kataon tayo ng Quran salam doa kaniyo hauno-hauno na kamo binaybayan nakabutang siwo dari halaw man sinulat na to sampay pahuwa na mura-murahan amoy pakaladyahan na to ini palanyuton sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta malugayon katot taniyo sampay makanakapin insyaallah subhanahu wa ta'ala karena amad diadaot sing kami yumuhod sing kami amoy misan dakuman habi nindan niya makapasampay kami sin risala sin Islam kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta sin amoy ini pamiat sin pamuk natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam paliyatullah. Mudah-mudahan magsukul kita ni Allah subhanahu wa ta'ala hindi lang tayo waktu amoy lumi pengajian sarta magsukul dari sabah mga sila kanapuraan amoy may nagbati laul sin pakarajaan niya supaya sadya dumanyot iban sumaplak in panghindot sin akam Islam murah-murahan magkumpa at inkawik na tulin di dunya dan labi Allah na faadlaw akhirat iban murah-murahan kapagbara katulad Allah ta'ala inkawik sin kita nyo amoy kita nyo nag-ikhlas nagpasaklag sin akama iban sin mga kita nyo nag-ikhlas dimungog himati sin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan in ilmu nakawa na to magkumpa at katulad nyo dahil di halunya dagpagpaadlaw akhirat adapun ilmu amoy ilmu di na magmumpaat katutanyo pangayod tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala maman ingkatanya to makalayo dahil katutanyo iban makalayo kita nyo rin ha ilmu amoy hindi magmumpaat amoy mahinang sabab ikapangasok katutanyo at tawakan ikasiksa katutanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala halap sinapin ka jahannam murah-murahan kapag barakatut ni Allah ta'ala yung kaboy isin kita nyo iban pataurun sin Allah ta'ala yung riziki isin kita nyo amu in riziki tayo nga halal Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.